apa kabar dunia? Ge subscribe Muncan. Muncan gerak subscribe lah. Mun teu subscribe liang geta kuing. Hai, terus kudu kieu meureun. Tinggalkeun kampung, tinggalkeun majlis. Padahal mah ieu majlis loba kenangan aya. Dadah majlis. Nek ka mana, A? Dek ijen neng, ngajaran anu lurus anti bulak belok. Apalagi nanjak, komo turun mah. Oh, gitunya. Bagus atuh. Hati nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodo amat lah. Rezeki anak soleh ya. Lumayan lah, yang bayar kereta mah. Antar amat sih itu. Di sini lain ya. Coba nurunin mau beli. Mun pengen tahu man, ini mah juri WC toh. Kan bisa sih nyana jadi juri WC. Dia mah kalau ngising 5 jam aja meureun. Ele bay antrian sembako mah. Lega. Awas deh, awas. Jadi kemana mau manggal? Ah, kebenaran ya, Saria. Oh, siap rapi amat. Aing dek ijen aja. Ngajaran anu lurus, aku belok kanan. Waduh. Berarti saya ninggalkeun kampung terus, Pin. Aduh. Sini sudah tadi dulu dah. Jalannya. Ayo, woi. Halo? Iya, Bun. Iya, nanti pulang. Ya, oke, sip. Dul, aing baik gelanya. Sini ke mana? Main tuh bisa ngirupin TV. Bagus lah gitu lah. Belum ontam Mas ya. Saya bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yome. Ben saya ulin ka dia. Oh iya, aing bete batur. Hayo geus, urang ilo bae jeung aing ka budak. Bagus ayo tuh. Hayo. Banget sih aku nita, lalecek gitu, kos kembalian yang meli cabe. Ipin Lun, Ipin ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanu ninggal Lun. Kan eta cek si Ipin ninggal. Makana mun kolot ngomong dengekeun nyampe anggeus.
Aju kunaon tuh? Ipin Lun. Nya rela ninggalkeun urang. Oh Lun, kore masa na moal anu bisa nolongan orang deui. Gestok. Gestok lo cerikan. Lain gitu dong. Aju kunaon sih sedih. Sakit tuh, bukan di sini sakitnya. Iya dong. Iya. Astagfirullah, hampura Lur, hampura. Ngomong iya salun. Perkenalkan, nama saya Jarot, mantan preman salon. Bisa tuh ayo Orang Udin. Ayo. Ayo yuk preman salon mau tuh. Ayo atuh aja. Aduh. Cuma aing diacak-acak. Lakdang tuh diacak-acak ku beko dulu. Aduh. Tanpa sepatuan aing. Aduh. Mana ini sekolah kene? Biayaaneun. Mana huma lakdang tuh diacak-acak ku beko. Aduh, harus jadah. Sedih aing. Ada usaha di dia doang. Kayak kabeh tuh. Rumah geus digusur. Moal mungkin aing blakdang deui. Aduh. Usaha naon deui aing ieu? Lah, pasrah bae ka Allah lah. Balik balik. Insya Allah.